Maabisa ma UGIMA wa MWINGI makaunti ya Meru magwatanite na maabisa matora makwerutira muthenya wa umuthi ni maruthite rugendo taunini ya KIIRU kumenyithia akari njira cia kurua na guciebania na murimo wa kibindubindu. Makiaria na akari ma tauni ino, maabisa mama maugite mwankatha ino antu 10 kaunti ya Meru ni magwatikanite na murimo uyu barere umakuria antu kurira irio guntu gukutheru na kunywa runchi ruca mukini kenda kwebana na mawira kirigia gataririe. Bau ni maabitha ba UGIMA ba mwiri ndene ya kaunti ya Meru bagwatanite na akari bara basiriterete kuritana akari mantu jagie UGIMA ba mwiri kana wenda CHVs ndene ya Boris na ara muthejo na arua bakinyete barabara na kugita wokia kumenyithia akari igurura kwimenyera na murimo jwa ruciba kana kolera yura yutumukite aja kaunti ya Meru ja kolera uria karite na tubere bagerie kwimenyera muno twinto tukurija rijo street na nau batigane na tu weta wagura gintu ka make sure ukithambia tunda leo kagura ko rithambia weta wethira kanyama kagia konjerea na ugatigana nako umithereu yo mithereru kwa stages na u tutigane nayo kantu konde kala kaomba kuretania na untu buga kaleta ruko. Leo tuko na jambo muhimu sana kwa community yetu. Tunataka kuhamasisha zaidi kuhusu ugonjwa wa cholera ambao ulipatikana kwa sub counties zetu kwa kuwa watu ambao tumekuwa tukijua kuhusu ugonjwa wa cholera, lakini sasa tunataka kuwakumbusha na kuhamasisha zaidi kuwa vile wanapaswa kufanya wakati huu. Kwa leo tuko na walk kuzunguka market na tunatembea tukisema tunakomesha cholera katika sub county yetu na katika market yetu KUURUA, na nashukuru sana kwa sababu ya the CHVs who have come. Awareness walk ije ni kuthomithia antu umuhimu bwa kurigiria mirimo, na awareness walk tulichithithia kulingana na murimo juria jurio tathai twina cholera ku awareness walk na arua tukariria mantu ja kurigiria cholera na tukuthithia uju ikenda community yomba kuthoma kethira murimo ta jujo cholera ithome na atomba kurigiria kana wena juna atomba kuthithia. Kuringana na maabitha baba ni ati murimo jojo ni jitwikite gwati bobo nene na ara barombete akari kuthingatira utheru na njira cionthira cionbika gwita kioro antu ara kwa theri na kwebera buru irio bia bikwenda mikano ya barabara ni kenda gwikira kathari kurwa na gutamba kwa murimo jojo kia antu mwekwera nkendo tumake keba mami baraba wonkiana make sure wonki mwonoku ukathamba nyoto eku kana maybe osensi mwana ku waitha nape kana daipa antu abingi bamenyerete kuwa maybe maya mwana yatithereye na ruko ato make sure tebasensi andaipa tukuthamba. Mtu anafaa at least achemshe maji yake, anawe mikono yake kila wakati anatoka msalani, wakati anatayarisha vyakula vyake pale nyumbani na kabla akule. Na pale nyumbani pia kuna wakati sasa tunasema mama akichange mtoto wake kama ni diaper at least aweze kunawa pia mikono. Na pia tunawaambia wachemshe maji kila wakati. Hatujaambia watu waende wanunue dawa expensive yenye wataweza kuafford the chlorine ama any water guard waweze kunywa maji safi. Ile kitu ya muhimu sana tungetaka kutuma information to the community. Wachemshe maji. Wa make sure wamedispose uchafu ama mavi kwa choo. Wale hawana choo wachimbe choo. Again, kuna watu wanakuanga na tabia baya sana na tunaelewa sisi ni Waafrika na Wakenya. Wengine kukikuwa na mvua huwa wanafungulia sewage. Wanafungulia the septic tanks zile wako nazo, wanaachilia sewage kwa nini? Kwa hizo mitaro. It is not supposed to be like that, lakini kuna watu wako na tabia baya. Ugoke ukona dalili yoyote ukethira no gutaika kana no guthiro iroje mwiri kana no kwarwa ite gwetia daktari eja kenda ugwe weta sibitari ita sibitari immediately uthimirwe twina laboratories cietu injega muno ni kuthima bwega na alafu ukerwa result ciaku. Lazima of course riria gutaika withira murimo cholera no gwethe murimo jungi, lakini still nya murimo juju mwiri no bati gutreatwa ju. Reporter wa RTV kuma tauni ni ya KIIRU gicugona kia Bori mbeta mawira kirigia.